svakom je žanru bio majstor. Od poezije, preko filmskog scenarija, preko drame, pa do bosanske usmene besede. Rođeni pjesnik, poezija mu je bila alat i polje jedne od najtežih ljudskih zadaća, traganje za smislom u jeziku. Njegovim odlaskom na bolji svijet osipa se krug bosanskih književnika. Abdullah Sigelani, autor brojnih knjiga, nagrađivanih na najznačajnijim književnim i društvenim priznanjima. Umro je 23. marta 2024. godine. U duhu današnje teme odajemo mu počast izvođenjem njegove pjesme Ženska. Padale su granate, bombe su padale. Jedna nam je i u sobu ušla, a on meni zagrlio nije. Rat je veliko zlo koje hoda, u kuću dođe, u dušu uđe, i kuću i dušu uzme. A meni je trebalo samo da me zagrli. Krila sam kad plašem, krila sam kad mrzim, krila sam od djece da mi treba ljubav. Samo jednom da me zagrlio, meni bi prošao rat. Prošao bi za me užas koji hoda, uzima zemlju, uzima grad, otima kuću. 300 dana rata, a on meni pogledao nije. 300 dana i 300 noći. Rat nema duše ni očiju. Predugo smo zajedno i znam da se ljubav troši kao novci, kao uspomene. Ali su okolo padale granate i meni je trebalo samo da me zagrlim.